umva mubwire, wari uzi ko uburebure mfatizo bw'umuntu mukuru kuri ubu bungana na metero 1 na santimetero 72? Ahubwo se wari uzi ko umuntu muremure wabayeho mu mateka yareshyaga na metero 2 na santimetero 72? Ibi mbifitiye gihamya. Nunyarukira ku rubuga rwitwa Great Rivers and Route mu nyandiko bise Robert Wardrow State World's Tallest Man, urasoma amateka y'umugabo Robert bivuga ko ari we muntu muremure wabayeho mu mateka y'ikiremwamuntu. Uyu kandi ngo yabayeho kuva mu mwaka w'1918 kugeza mu mwaka w'1940. Ibaze none se bite byaza nkuru batwigishaga turi abana batubwira ko abantu ba mbere babaye ku isi, ubwo ndavuga Adamu na Eva n'abandi babayeho mu gihe kimwe, ngo bareshyaga na metero 6. Aha, ibyo tubireke. Ahubwo se wari uzi ko umugabo mugufi ku isi areshya na santimetero 54 uyu we yitwa Chandala Bahadur. Niba uvuga umuntu uturanye n'ubutaka ujye uhita wumva uyu mugabo. Uyu nawe yaje gupfa muri 2015 ubwo yari afite imyaka 76. Turetse iby'uburebure, uyu munsi wa none hari abantu bafite imiterere y'ibice by'imibiri bidasanzwe ku buryo bamwe babyumvise biyamira bakavuga ko ibyo bintu bitashoboka, kugeza ubwo bafashe za rutemikirere bakerekeza mu bihugu abo bantu bakomokamo bakajya kwihera ijisho. Ubu rero icara urambye maze mutembereze isi yose mwereka abantu 20 bafite imiterere idasanzwe, maze nawe nibikurenga ntugende udasharinze iyi video kugira ngo igere ku bandi bose. Njye wumva nitwa Anicky. Reka twinjire mu isomero. Ku mwanya wa 20 turasanga umugore ufite amaguru maremare ku isi yitwa Kagame, uturuka muri leta ya Texas ho muri USA. Amaguru y'uyu mugore akaba afite feet 6 na inch 10, bishatse kuvuga ko afite uburebure bujya kungana metero 2. Uyu mugore yagiye mu isoko kugura imyenda abura n'umwe wamukwira, niko kwanzura ko afite amaguru maremare ku buryo amaguru y'ubwayo afite metero 1 na santimetero 30. Ibi kandi ngo ntabwo bimuhangayikisha kuko avuga ko Imana ariyo yabishatse, ahubwo aravuga ati tujye tunyurwa nuko Imana yaturemye. Ku mwanya wa 19 turahasanga umugore ufite inzara ndende cyane, akaba yitwa Ayana Williams. Uyu ni umugore w'umunyamerikakazi, akaba afite inzara ndende zifite uburebure bwa santimetero 576. Akaba ari umugore ufite inzara za kabiri ndende ku isi yose. Uyu yatangiye kwita ku nzara ze akiri muto cyane. Ikindi kandi uyu Ayana gukora imirimo yo mu rugo biramugora cyane kubera ko afite inzara ndende. Mu mwaka wa 2021 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 nibwo yagiye gucisha inzara ze, barazica bazimanika mu nzu ndangamurage y'Amerika. Ku mwanya wa 18 turahasanga umugabo wambaye ufite akananwa kanini bamwita Chengdu. Uyu mugabo w'umushinwa kandi akaba ari ufite akananwa kanini ku isi. Ikindi kintu gitangaje kuri uyu mugabo ni uko buri gihe uko imyaka 5 ishize akananwa ke kagenda kiyongera. Kugeza ubu akananwa k'uyu mugabo gafite ubunini bwenda kungana na baro ya basket. Uyu mugabo rero kurya ndetse no kunywa biri mu bintu bimugora cyane. Ku mwanya wa 17 turahasanga umuntu bita Vladimir Malo, umukobwa wo mu Rusiya, akaba afite ururimi rutangaje kuko afite ururimi rurerure cyane, akaba yarahawe igihembo cy'uko ururimi rwe ari rwo rurerure ku isi yose. Uyu mukobwa rero akaba yaramamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga dore ko avuga ko binamutunze. Ku mwanya wa 16 turahasanga umugore wa mbere ufite inzara ndende ku isi yose, akaba yitwa Chris Wanton. Uyu mugore yanze guca inzara z'igihe kirekire cyane, akaba yarahawe igihembo cya Guinness World Record kuko ari we muntu ufite inzara ndende ku isi yose. Iki gihembo yahawe mu mwaka wa 2014 cyatangiye mu Bwongereza. Uyu mugore kandi akaba atuye ahantu bita Duchess. Ku mwanya wa 15 turahasanga umuntu ufite ikirenge kinini kurusha abandi ku isi, akaba yitwa Larize Makusa. Akaba ari umuhungu ukomoka mu Budage. Mu mwaka wa 2020 nibwo yegukanye igihembo cya Guinness World Record cyuko ari we muntu wa mbere ufite ikirenge kinini ku isi yose. Ibaze nawe uramutse ufite ikirenge gifite santimetero 15 z'umurambararo na santimetero 15 z'uburebure, ntabwo biba byoroshye kubona inkweto. Uyu musore rero bikaba bimutwara amafaranga angana na miliyoni n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo agure umuguru umwe w'inkweto kuko bimusaba kwigira ku ruganda. Ku mwanya wa 14 rero turahasanga umuntu wa mbere ufite ururimi rubwataraye ku isi, bivuze ko ari we muntu ufite ururimi rushobora kukweduka rukabwatarara kandi rukaba rurerure. Uyu ni umuryango wa Sinchelaka family. Uyu muryango ukaba urimo abantu bafite ururimi runini kandi rubwataraye cyane. Aha turasangamo uwitwa Pilone Shilanke, afite ururimi rushobora kuba rwabwatarara kugeza kuri santimetero 9. Undi muntu ufite ururimi runini ni umwana we witwa Emil Shilanke, akaba ari gukurikira papa we kugira ururimi runini rushobora kuba rwakweduka ku burebure bwa santimetero 7. Abo bose rero bakaba barahawe igihembo cya Guinness World Record kubera ururimi rwabo. Umuntu wa 13 rero ni umuntu ufite iminwa minini ku isi,
uyu nta wundi rero akaba yitwa Andrea Ivanova. Uyu mukobwa rero aturuka mu gace ka Sofia muri Bulgaria. Uyu nawe rero akaba yaraje gutwara igihembo cya Guinness World Record. Atekereza ko iminwa ye izaturika mu by'ukuri, ariko akaba yishimira iminwa ye. Ariko akaba yarigeze kwivuza, yiteresha inshinge, yatakaje 700,000 by'amanyarwanda mu kwivuza, n'ubundi komeza kuba minini. Yahisemo ahubwo kujya kuyongereza ikaba minini cyane. Ku mwanya wa 12 turahasanga umuntu ufite izuru rinini ku isi. Rero turahasanga uyu musaza bakaba bamwita Memeziyura. Akaba ari umusaza ushaje rwose, akaba afite izuru rifite uburebure bwa santimetero 9. Iri zuru we akaba atekereza ko ari Imana yamwihereye. Iri zuru rero rikaba rifite ububasha butandukanye n'ubwandi yose, kuko ryo ntabwo rihumurirwa nk'uko aya mazuru yacu ahumurirwa, ahubwo ryo rihumurirwa cyane kurushaho. Ku mwanya wa 11 turahasanga umuntu ufite ikiganza kirekire cyangwa kinini ku isi. Uretse kuba afite ikiganza kinini, byagaragaye ko ari nawe mugabo munini ku isi. Uyu rero nta wundi akaba yitwa Sotini Kozen. Rero akaba aturuka muri Turkiya. Uyu mugabo rero akaba ari nawe mugabo muremure ku isi yose, aho rero afite uburebure bungana na feet 8. Ikiganza cye kikaba gikubye kabiri cy'umuntu usanzwe mu burebure no mu bunini. Mu by'ukuri rero ikiganza cye turutse aho gitangirira kugeza ku rutoki rwa musumba zose ni santimetero 28.5. Nawe akaba yaratwaye igihembo cya Guinness World Record abikesha kuba afite ikiganza kinini, ndetse akaba ari nawe mugabo muremure ku isi. Ku mwanya wa 10 rero turahasanga umugabo ufite amaboko manini atangaje ku isi. Uyu nta wundi yitwa Jeff Dave. Akaba ari umuntu wa mbere ufite amaboko manini ku isi, kandi amaboko ye arabyibushye cyane. Niwe muntu wa mbere utsinda imikino yo gukirana kw'amaboko imenyerewe muri Olympic. Ikaba ari imikino yo gukirana kw'amaboko yo gupezanya, ndetse uko amaboko yameze bakaba babyita acromegaly. Akaba rero ari ugukura kw'amaboko kutuzuye neza. Uyu mugabo rero ukuboko kwe kukaba gufite umuzenguruko wa santimetero 30. Urumva ko rero ku kuboko atari gutoya. Ku mwanya wa 9 turasanga umukobwa ufite amaso manini ku isi. Uyu rero nta wundi akaba yitwa Maria Anz. Akaba ari umukobwa uturuka muri Ukraine. Uyu mukobwa yashaje abantu ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari umukobwa wa mbere mwiza ufite amaso meza. Uyu mukobwa avuga ko kandi atigeze yitira cyangwa se ngo ashyire imiti mu maso yo kongera amaso cyangwa se ngo abagwe, ahubwo avuga ko ari amaso ye karemano, kandi avuga ko aya maso ye ameze nk'aya papa we. Ku mwanya wa 8 turasanga umuntu wa mbere ufite imisatsi miremire cyangwa direde za mbere ku isi. Uyu rero nta wundi bakaba bamwita Ash Mandala. Akaba aturuka muri Trinidad muri Amerika. Akaba afite imisatsi cyangwa se direde zishobora gupima uburebure bufite intambwe 55 cyangwa se ifite 55. Aha rero ni metero zisaga 40. Ni ukuvuga ko uyu mugore afite imisatsi ifite metero zisaga 40. Ku mwanya wa 7 rero turahasanga umuntu wa mbere ufite ubwanwa burebure ku isi. Uyu rero nta wundi akaba yitwa Salwan Singh uturuka Punjab mu Buhinde. Akaba yaregukanye igihembo cya Guinness World Record. Uyu mugabo rero akaba afite ubwanwa bufite uburebure bwa metero hafi 8. Ku mwanya wa 6 turahasanga umugore bita Jianxia. Akaba ari umugore uturuka mu Bushinwa, ndetse akaba afite ingoyi za mbere ndende ku isi. Akaba afite ingoyi zireshya na santimetero 25. Uyu mugore kandi mu mwaka wa 2016 tariki 2 z'ukwezi kwa 6 nibwo yahawe igihembo cya Guinness World Record nk'umuntu wa mbere ufite ingoyi ndende ku isi. Ku mwanya wa 5 rero turasanga umugabo wa mbere ku isi ufite umwenge munini w'amatwi. Akaba yitwa Tara Kawi. Akaba akomoka Las Vegas muri Amerika. Uyu mugabo kandi yavutse mu mwaka wa 1999. Ikindi kandi uyu mugabo yegukanye igihembo cy'uko ari ufite umwenge munini w'amatwi, kuko umwenge wo mu matwi ushobora kuba wakinjiramo ikiganza cy'umuntu. Uyu mwenge ukaba upima milimetero 109 mu mubyimba wawe. Tugeze ku mwanya wa 4 aho dusanga umugore ufite ijosi rirerire rya mbere ku isi. Ubu ni ubwoko bw'abagore cyangwa se igiturage cyitwa Padanga mu majyaruguru ya Thailand. Akaba yaraciye agahigo k'umuntu ufite ijosi rirerire ku isi, kuko ijosi rye ryapimaga santimetero 40. Ku mwanya wa 3 turasanga umwana wa mbere ufite umutwe munini wa mbere ku isi. Uyu mwana yitwa Mita Dejas. Uyu mwana rero akaba yararwaye indwara yitwa hydrocephalus. Ikaba ari indwara ituma mu bwonko hazamo amazi. Uyu mwana akaba afite papa witwa Kamlesh uturuka Kolkata muri Indonesia. Mu kwezi kwa 7 muri 2014 nibwo umwana yaje kubagwa. Mbere yuko abagwa rero yari afite umutwe ufite umuzenguruko ujya kungana na metero 1, ariko nyuma yo kumubaga umutwe we waragabanutse ugira umubyimba ungana na santimetero 70. Ku mwanya wa 2 turahasanga umugabo ufite ubwanwa bwa mbere burebure ku isi. Uyu akaba ari umugabo witwa Ram Singh Chulani. Akaba aturuka ahantu bita Rajasthan ho mu Buhinde. Akaba afite ubwanwa bufite hafi metero 12. Akaba yaramaze imyaka myinshi yita ku bwanwa bwe ndetse abukorera isuku. Tugeze ku mwanya wa mbere rero aho dusanga umugore wa mbere ufite umunwa munini ku isi. Akaba yitwa Samantha Lamdell. Umunwa we ushobora kuba wakweduka ukagira santimetero 3.5 mu bugari. Uyu nawe akaba yarahawe igihembo cya Guinness World Record. Mwakoze cyane kubana natwe. Imana ibarinde.